El ciclo Ideas de Cine, Cine con Ideas, Cinema Noema, conecta la filosofía con una de las narrativas contemporáneas más poderosas como es la del cine. Todo surgió a raíz de una idea de Roberto Aramayo en organizar una serie de conferencias. ¿Por qué el cine? Bueno, pues porque el cine nos modela tanto, para mi gusto, como la filosofía. Saiatuko naiz defendatzen kultura bai etorkizunean eta bai iraganean berdina izango dela, ondo jarraituko dela. Hitz egin duguna izan da Donosti mailan gure programazioaren inguruko zenbait ideia. Saiatuko naiz Donostiar hiritar gisa, Donostian dagoen eskaintza kulturalari ikusten dizkiodan argilunak komentatzen, ez? Bai egin behar dela lan handia prozesuetan, ikerketan eta nolabait ere esperimentazio horretan, ez? Hau da, sortzaileak babestu prozesuaren hasieratik. Ez dakigu oso ongi zein den unibertsitatearen zeregina kulturaren arloan. Sortu behar dugu, programatu behar dugu, edo diziplinen eta jakintzen arteko zubilana egin beharko genuke.